بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. يتي الله سبحانه وتعالى تدد موندو تو سني دو هاندو دو يتede yentori yo juule en laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen sabu yurmede. Yo juule sahaba ɓen fof, o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kam, Allah tawara ka dina jokkude. Allahumma amin. Walli fiiɗon ɗo yo Allahu yurmin en yurminamo, o eggani en o maako nelaaɗo ɗo sallallahu alayhi wa sallam e ngal dambugal fi yamirgol ko moƴƴi hada ko boni. oɗo hadith mo Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu filli itte ene laaɗo ko kanko watti jeɗɗaɓo on ka dambugal ɗo, kanko watti 150 bi deftere ne fuɗɗa jangede. Abu Sa'id al-Khudri o wi'i nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam maaki, o maakani sahaba ɓen, o maaki: iyyakum wal julusa fi turuqati. mi rentini on jooɗagol ka sera laawi, jooɗagol ka laawi. mi haɗi on ɗum, accee iyyakum ko konngol haɗugol. mi rentinima, mi haɗima, mi hajjindike ma. accu dey, mi haɗi on jooɗagol ka sera laawi. sa jooɗike ka sera laawol, a yi'ay ko hanuɗa yiide e ko haana yiwde. woɓɓe hare no jooɗi ka ɗon tun no tenjina, ndaara siko sonnaɓe woni e rewde, si ɓe rewtay o wi: mi rentini on jooɗagol ka sera laawi. fagaalo ɓe inni: ya rasulallah, ko ayun laaɗo Allah, malana alaname min majalisina e jooɗorde amen ɗon buddum feere. feere ala ɓe men jooɗo ka laawi, ko ɗon men mari majlis, ko ɗon men mari ka grand place kamen jooɗto men yettidiran wula. men mara feere, marana buddu, men ala feere ala. laysa li buddun, mara feere, feere ala. la budda, ko ɗo itta la budda o ko la buddaji ɗi. la budda ɗum ɗo be mi waɗa ɗum ɗo. la budda ko kalima arabiya laaɓuɗo pos. feere ala, men ala feere fi men jooɗo ka ko laawi ɗin, ko ɗon woni grand place jamen, men ala nokkugo ka men jooɗo men ittidira wula. ani ɓe wowli haaju maɓɓe on e jooɗago kata ko laawi. o wi: natahaddasu fiha, meɗen yewta
e ɗin grand place ji amen kamen jooɗoto ɗon ko be ɗum min ala feere sa wi min accu ɗum ɗum harayno satti wa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki fa ida abaytum si on salike illa al majlisa sina jooɗagol e ɗi laawi sera laawi awa fa atu tariqa haqqahu haray jonnite laawol ngol haqqe maggol on mana ɗo so on salike ko nawde makko sarnagol nelaɗo sallllahu alih wa sallam fiw yamirore nden ko tawi haaju no woodi yani ka laawol haysi on tigi waɗal grand place kono wonde ko obligé jooɗagol ka laawol no waawi hara ko ɗon place makko kum woni ɗaɓɓirde arsike nde ino waawi on tigi jogiiɗo ɗaɓɓo arsike on ka laawol ɗon heɓa haaju e makko tawa ko be jooɗoɗon no seeɗa yewto no waawi kanko heɓa haaju e ma o nodde ɗon tawa be jooɗoɗon ɗon yewto feere ala ɓay ko ɗum woni ka rewete feƴƴe heɓeto ka be jooɗe ka wonde o wi si tawi be jooɗo ɗon haray jonnite laawol ngol haqqe maggol on kan awa kam bete ko haani ko ngara on jooɗaki ɗon sakko yi on ko on haana yiide kono si tawi be jooɗɗon ɗon awa jonnite laawol ngol haqqe maggol nani on tumati gaaluɓe inni wama haqqu tariqi ya rasulallah ko woni ƴoƴƴuɗo ko sa yamirama waɗugol hunde si a anndanude waɗirte landoɗa yamirɗo ma on ko hono no mi gerdata na wubbugol tun yaha inna joni mi debri to mi waɗay toon no min no mi famiri noon ɓeyndi ko hono no woni haqqe ngol laawol nene laaɗo gaala o maaki haqqe maggol ɗon gaddul basari ko hippugol gite ɗen ko hippugol gite ɗen ara ndaarali ko harmi si on tigi sonnaajo wonde e nder memminalle ɗe yahalle ɗen wonde coñci ɗin iway nokkeeli goo ka tawata on tigi na e faale muɗum sonnaaɓe goo ara kadi ko faale tigiri ko faale hollugol worɓe ɓen ko jiñinta worɓe ɓen kon sonnaaɓe goo ko ɗum yaltirta ko weeɓitagol woɓɓe goo na ɗum fes kono e nder imma ko ƴawgol ka moto ma ka cuppagol ka moto ma o en tout cas waɗa yaltita e makko ko yiɗano yo yaltuto joni noon an wonɗo ka laawol ɗon ma wonɗo yaade ka laawol ko ya hippu guite ma ɗen an tawan tigi ndaaru ko harmi kon nelaɗo makar no saydna ali o maaki ndarande aranere nden nden ɗon ko an jeyde ko a andano kon a yiltugo guite ɗen tun guite ɗen yanoyi ko a andano fi mum ko harmi ko hanano ndaarude ɗon on ɓahare anda ɗon ko an jeeyi amara bakkato hippu guite ɗen kono noon o wi sa yiltitoyi kadi joni yandi jakka koko harmi woniri ɗon kadi a yiltiti kadi fayin a darti awa ɗon hara e windete hoore ma nani ɗon on a jeeya o wi ko hippugol guite ɗen gadda ni ko ani munnagol mana munnagol ngol ɗo ko si on tigi tawi ko harmi ari weeɓitike yeeso on tigi yo on tigi munno fewndo ɗo ma yo hippu guite ɗen yo ndaari sengo go ɗon goo ɗiɗi on wa kafful ada e surugol lorra yani ta lorru goɗɗo ta yennu ta ño'u feƴƴato ina he andi o ko hunde kaari way ko hunde ni eni o wayi ta bonno inde makko ta liɓu ka laawol ɗon ko lorrata ñama banana aga ena buggo ka laawol ɗon goɗɗo are o anda o cippa e forowol barnal ngal o morto o yana jala on tigi kan ye ayino ni yaniri dibolori ko noon garugol machine mum kun ka tawata yimɓe feƴƴoɓen ɓe tampay woni ko feƴƴiɗoɓe machine ji goo ɓittinayɓe woni ko seppoɓe tawa ka on tigi gaari ɗon ko ɗon welno rewde kalutito ko loope woni to ma toon wela rewde ara
gara kum bara ka welno rewde ɗon seppo ɓenta ɓe ara ɓe daro hen ɗo ko didere yo ko ɗo wonno kare yoriri ɗon kono goɗɗo addi oto mum o gaari ɗon ma moto mum o gaari ɗon fo a lorri aɗa maki kafful ada ko jogitagol lorra mum hara hewtali yimɓe ɓen idan wota ar jooɗoɗa ka laawol tawa a lorra e feƴƴoɓe ɓen imma lorrirgol ɓe daarugol ko hanano daarude ma ɗum no wirɗen noon waɗugol machine uma kala ko lorrata yon tigi acci ɗum no ko haqqe laawol ngol ko fuu kafingol na halal hay gooto idan ta ar ƴetta e laawol ngol ko tawata ko yimɓe luttuɓen no hanano huutorde waɗa an kumfen maɗa ɗon woni ɗiɗi tati on wa raddu salami e ruttugol salminago sa jooɗike ka laawol kala rewɗo wi salamu aleykum wa rahmatullah wi wa aleykum salam tawi mironki ɗum wa aleykum salam yimɓe rewata no rewa wa aleykum salam tawi immo ɗon o ka suuduma goto yata tan wiya assalamu aleykum sakko ne wiya a tan piwigo wa aleykum salam ruttu hiwrago saabu nasi goɗɗo ari tawi a jooɗo ini assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh a fanki bude mi anda ko on noon mi waɗi ɓe mi hiwrike ɓe hiwritaki mi tawa ɓe jooɗi nokku kare mi hiwri ɓe hiwritaki ɗum no wawi sincude ɗon gaygo wayna donc min kadi so Allah jaaɓi ɓeɗo lanni hakkude amen hiwrata ko ɓe aduna mi yeyi mi tawi ɓe jooɗi ɗon e yimɓe minni ɓe assalamu aleykum hay ɓe umali isan yon tigui ruttu salminago ngon andi sincugol salminago ngon ko sunna argol tawa goɗɗo inna assalamu aleykum wa rahmatullah ko sunna sa tawimo a wiyali assalamu aleykum wa rahmatullah ala bakkato ko woni baraji buy laawi kema kono ruttugol salminago ngon ɗum ɗon ko farilla so goɗɗo arinnima assalamu aleykum wa rahmatullahi a wigol wa aleykum ssalam wa rahmatullahi ɗum ɗon ko farilla wa ida huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko yamirore so on salminama hewrite ko ɓuri moƴƴude no salminira ɗon noon sina ɗum kan awa yoɓite kam beru ko salmini on ko woni haqqeji tati nayaɓum ɗum wal amru bil ma'rufi e yamirgol ko moƴƴi wan nahyu anil munkari e haɗugol ko añini kon so woni goɗɗo no rewa no feƴƴa tawi o waɗi ko boni so mari feere no jaatigi naani gerdete bandirawo na sifa ɗum ɗo ɓornete modi kaari ɗum ɗo wowlatake ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo ko ni e ni yamira ko moƴƴi haɗa ko boni haray a jonniti laawol ngol haqqe maggol ɗon muttafaqun alay hadis o no fotta sellugol mum o sabu o jumla sakkitire ɗo o addiri hadis o e nga dambugal ɗo wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni jaka wonɗo ka laawol kadi no yiya piiji bonɗi hanɗi haɗede himo yiya piiji moƴƴi accaɗi hanɗi yamirede yo waɗe dan ɗon ko place stratégie fi waylugol piiji ɗin ko waɗi ka wela fi yahugol tawa goɗɗo ka suudu makko inna a ala e wadde ko moƴƴi hunde kaari waɗu ma ene wadde ko boni hunde kaari accu wela fi on ɗum ko ɓe nayi ko agression domicile ma ko honno wiyete ko itida fi sakan aw fil mawtin ko yanugol e goɗɗo ka o hoɗi ɗon kono ko taraw toon ko fof kafi ko occasion molnaɗo si a yii ɗon ka wiya on tigi yo waɗ ɗum ɗo ko moƴƴi kon yo accu ko boni kon kono hara ko laawol no moƴƴiri wonna yamirgol ko moƴƴi kon kono hara ko laawol bongol neɗɗo yamira ko moƴƴi kono hara laawol no o rewi o yamiri ko moƴƴi noon no boni himo haɗa ko boni kadi kono hara laawol no haɗiri noon no boni ɓuri bone mo haɗi o na noon de la yuzalu munkaru bi munkari mislihi nahika an ma huwa ala minhu hadisi ɗimo on ɗo hannde ko kanko watti jeetaɓo ka dambugal kanko watti 191 bi deftere nden fuɗɗa an ibne abbasin radiallahu anhuma anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ra'a khataman min dahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala
ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ابن عباس وي نلا رمين صلى الله عليه وسلم يئي هرون دار كانge e jungo gorko no wadi hurun dare kange no cudori kange daga naaki gorko si wona hara ko dokkode kaafa makko kan o waɗi e konngol karamakoɓe goo mara ko ñiire nden o wattiri kange cuɗaari ndin ɗum ɗon ko fi sonnaɓe ɓen oɗo gorko no gasa o andano ko ɗum tangina o andano lannode hadis on no holli hari o anda kanko gorko watta hurundare kange o waɗi hurundare kange ka jungo makko nelaɗo yi'i o gollitiri maako makko anko tigi o pratique maako makko on ka o wi man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi mo yi'i bone yo ittu ɗon e ɗon yo ittir wa bullal ɓay kanko laami bone on mo wawi ittirde mo wa bullal o wi fa naza'ahu o ɓorti e hurundare kange nden o ɓorti nde ka e jungo makko gono ari modibo ari ɗon fonti jungo mango fonti jungo no pooɗi o itti naza'a ko ɓorugol o ɓoori hurundare nden ka jungo makko fotara o bugi o itti o gayno bugi na ittugol ha gayna watta ka jiifa jabbutugol dorogon e juuɗe bandi ɓen naɓa mankoya hutorama yeyita na ɗum o ƴetti o bugi wagala o maaki ka andigol no ay so ƴetti tun o bugike oya jiɓoto ko honɗum mi waɗi ko fi honɗum kono o andini ɗon ella on o wi ya'amidu no faando ahadukum goɗɗo e moɗon ila jamratin faade e ƴulɓere yiite jamratin min naade e ƴulɓere yiite fa yaj'alu ha o waɗa nden ƴulɓere yiite fiyati ka jungo makko ya goɗɗo mum fokkitana immo yaha ƴetta ƴulɓere yiite waɗa ka jungo muɗum mana muɗum ƴettugol ko harmi huutora ko tawata ɗum ɗo si Allah yaafaki on tigi battane muɗum ko naatugol ka yiite hano wasi ko on tigi ƴettu yiite ngen tigi o huutori ko ɗum waɗi aya alquran on ko wi inna alladhina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran ɓe ñaamoɓe jawdi alyatima e hoore tooñe ko ɓe woni e ñaamude ka deedi maɓɓe ko yiite andi wona yiite ngen ɓe woni ñaamude kono ɓay ko woni ñaamude ɗon kon si tawi Allah yaafaki ɓe ko yiite wattoyte gollitira wasi tawi hay fewno ka ɓe woni ñaamude ɗon ko yiite ɓe woni ñaamude ɗo no anda wona e hurundare kange wona yiite kono mo wattike ɗum no ɓayno harmi si Allah yaafaki on tigi o yoɓiro e on tigi waɗangol mo hurundare yiite neɗɗo ko yeddiri Allah ka aduna ɗo kon ko heewi kon ka yiite ko konto ko sifa ɗum noon o lettiroyte kono waɗi mo wartori tufitagol ñande dargal si o naatoyama ka yiite ko laaɓi yiite jonte o tufitora o wi goɗɗo e mum no yimmo yahana ƴulɓere yiite ha gayna waɗa ɗon ka jungo muɗum no hawni faqila lirrajuli ɓawanlaɗo bugike hurundar nden o seeni o jokki lawol makko faqila lirrajuli gorko o wi'anoya noon bada ma dahaba rasulullahi sallllahu alih wa sallam ɓawnelaɗo yahi ay yimɓe conseillé ɓe bomɓe ɓen ɓawnelaɗo yahi ɓe wi gorko on ɓeni hud hatamaka ya ƴetta hurundare ma nde intafi bihi ya naftorande ay sa ɓornaki naɓu yeeyita ma naɓu waɗa ɗum ɗo to accu ɗon ƴettu an kadi abunne ndi jawdi nelaɗo yahi o yahi ƴetto yahi andi woɓɓe ko noon ka ɗum man nawoɓe to tewto ɗum ɗumanno yon noon si tawi on tigi ko lowɗo liman kisan o enna o molto o ƴetta wona e suuɗugol o huutora
kono oɗo o andano ko ɗum waɗi so o waɗi ɗum ɗo ko mo imanu heewi tew e ɓernde mum. qala o wi la wallahi o woye mi wondiri Allah la akhuduhu abada mi ƴettande hurundare pooma wakati tarahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gom ɗi nelaɗo bugi kene nelaɗo bugonde ha gayna mi yaha mi hoccita nden mi watta ɗum few nde ɗo mi mematami ala ha jamare fes andi oɗo na hurundare go tafoyta o watta oɗo o yagi ko ɗum woni tububuye tubuye ko ta rewtu ka rewnuɗa ɗon few ɗum ɗon waɗa ɗum ɗon wonde ɗum ɗon wattake fes fes halas inchallah so waɗi ɗum Allah yafotoma few kono awa noon yaltinire ɗa no takko natiri a ngawa sengo ɗa ɗum ɗon aray ko ɗaynugol hoore muɗum yo Allah waɗa en tuboɓe laɓɓina hadis tammon ɗo hande ko on ɗon sakkito janngude inchallah ko kanko watti jeenayaɓo ka dambugal ɗo kanko watti 152 bi deftere ne fuɗɗa an abi saidin alhasan albasri ittama e oɗo abou said alhasan albasri ko noon o sowirte ko abou said anna aid bna amrin radiallahu anhu oɗo gorko sahabajo aid ibne amrin dakhala ala ubaydillahi ibne ziyadin o naati ka oɗo ubaydullah ibne ziyad oɗo ko e laaminoɓe ɓen jeyano na kanko woni lanɗo terijo on kono ko e gouverneur ɓe e ka région ji o jeyano oɗo noon sahabajo ari naati ka makko kanko o laamiɗo ɗo ubaydullah ibnu ziyad fa gala o wimo ay bunayya eyi ko an yo ɓiɗɗo an no wiya noon harana an jibini mo gore ɓiɗɗo ma ɗawamo wiito bunayya o wimo inni no min sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul min mi nani nelarno maka imo naati ka lanɗo on waajagol mo kono ko lanɗo tiiɗa hoorejo wawi o lamɓe goo yaqulu himo inna o wi'i min nani nelarno maka inna sharra ri'ai alhutamatu fa iyaka an takuna minhum min nani nelarno maka ko ɓuri bonde e lamɓe ɓen fo ko tiiɗuɓe golliroɓe doole hutama ɓe inni o ay al asifu al anif ko doole tun ko woni o ko piigol ko sokkugol ko yennugol ko waɗugol ɗum ɗo ko kañum ko doole tun o wi aynina ɓen fof ri'a ko jamu ra'i ra'i huwa alwali kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko ɓuri bonde e aynina ɓen fof ko sattinanoɓe ɓe aynina ɓen tiiɗuɓe mum woɓɓe ni alhutama ko ñaamoɓe yorɗi e kecci hutama ani ko ɓuri bonde e halfinaɓe ɓen fof ko ɓoogoɓe tun ñaama no ñaamiri o suɓata no firtani hutama no firtani o wi fa iyaka mi rentinima an takuna min hunde jeetɗa e ɓen ta jeeye ɓen lamɓe ɓen laaɗumaki ko ɓeɗo ɓuri bonde e laami ɓen fuu ɗo ko yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni ka sabuna ko ɓuri moƴƴude yamiregol ko moƴƴi haɗe ko boni ko lanɗo o sabuna oɗo so moƴƴi moƴƴere nde yaaja ha feƴƴita neɗɗo ni nala ni no wawi moƴƴude kono tawa moƴƴere makko nden fayda andatako ala batte imo bona katta bone makko on ɗu watta batte effet watta effet ka yaaji ta lorroroɓe bone makko ɓen ko seeɗaɓe ni wano woniri heɓiroɓe nafa makko on ko seeɗaɓe ko noon kadi kattana kono si ko lanɗo o si oɗo boni bone makko on hewtoyay nokkel ɗi fof kaw laami toon si o moƴƴi kadi moƴƴere makko nden hewtoya nokkel ɗi fof ko ɗum waɗi oɗo sahabajo aid ibne amrin kanko suɓi yahugol taw ka lanɗo laaɓanamo reedu kono jente ko jaabi ko fagala lahu oɗo ubaydullah ibnu ziyad o jaabimo
ijlis jooɗo fa innama anta min nukhalati ashabi muhammadin sallllahu alih wa sallam o wi sabu an ko an woni suururo sahabaɓen laaɗo ɓen suururo ani ko foron ko deeli imma si tawi unama wesama konko ruuyata ɗon ɗum ko nukhala wiyete si ko maaro piyama ma mbahe ɗum kadi si wesama ko ruuyata ɗon kon ɗum woni nukhala ɗumana koko ɓuri jasude ko ɓuri bonde ko naftortake fes o wi jooɗo sabu na an sahaba ɓen fof ko an wonno deeli ɗi an wonno suuru an wonno foronji ɗi ay wolnimo gonga ko ɗum o jaabimo fa qala sahabajo jaabimo wa hal kanat lahum nukhalatu innama kanat nukhalatu ba'dahum wa fi ghayrihim rawahu muslim o inni ene ɓe sahaba ɓe lanno marno deeli foron oye si foron ko heɓino ko ɓen arɓe ɓaawo maɓɓe tawa ɓe jeyaka e maɓɓe kadi ko toon foron heɓi si ani ɗo kadi an kadi abi ɓay oɗo koye taabi inen o jeeya aray si foron no woodi ko ɓurde taabi inen heɓi gani nga kono kamɓe sahaba ɓen foron alano toon fof ko yeeto fof no yeɗɗi fof ko moƴƴuɓe fof ko nunɗuɓe ko hulayɓe allah kono sa waji ke mo huɗata allah ko sifa ɗi ɗo o jaabotoma en tori allah subahana taala yo allah waɗu en waajotoɓe yamira ko moƴƴi tawa kadi si wajama yamirama ko moƴƴi gollitiray wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin tawa si goɗɗo windima assalamu aleykum ko naye wi on jarama andi ɗo taho jaabirta o wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ina noon on jarama tan ala toon on jarama tan ala toon ɗum ɗon ko hiwrore wonde goo kono hiwrore l'islamu nden taho attina ɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh o andi so wima assalamu aleykum o du'anima yo kisiye wonu e moɗon yo allah hisine yo allah dande jaabita won noon an kadi yo allah o hisine on tuma noon sinna on jarama ko ɗum ɗon ɓuri ɗum ɗon woni ko hani kon kono ɗum ɗon kadi sindan ɗon eɗi fankugol ngol tun kadi ani daraja ɗimmo on si on tiginima assalamu aleykum taw inna on jarama naala toon kono ko ɗum ɗa ɓuri moƴƴude ko noon kadi sa ari ko an woni e sincude nawigol to on jarama naala toon i ɗum ɗon ko hiwrango goo kono hiwrango ɓurgo moƴƴude nde gon sa witi kono assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on tumata ɗon inna on jarama tan ala toon ɗon e jang waɗni no wattitirimi ɓayda to ko landagol iɗon e jang ɗon a landi a du'anakimo tan ala toon a landi a du'anakimo taw duwa on allah waɗan on jang allah waɗan on ɓuttu yo allah reeno yo allah ayno ɗum kono sénégal ko men wawi hiwrango en ɗon kamɓe hiwrango ɓurɗude kon ko du'a torki allah yo allah moƴƴi ngal haaliji men jasakumullah khairan